Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Lucas Kapitulo 17, versikulo 3 kan 4. Agannad kayo nga rod iti aramidyo. Babalawem ti kabsat mo no makabasol. Pakawanem no agbabawi. No mamimpito nga agbasol kan ka iti maysa nga aldaw. Kat tunggal makabasol agpakawan kan ka, rebeng mo apakawanan. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kan biag. Itulod ka ninyo paradaan tibus sa pagluganam. Saanen? Bantayam lang ang dagitubing. Ang mga nukurang dagiti na impakek agamit mo. Umawag kan tulaangan, taipawitan ka. Wen, Diya vitamins mo, ha? Adda di tabul sa tibag mo. Ag-vitamin ka. Tani, kanayon tipuyat mo ijay. hala, inakon. Kita am dagitubing ha. Lari, lakay. Oh, apay. Adda ka din nalipatan? Awan. Mala, inakon. Sige, agan-anad ka. Di naman la malagip nga goodbye kiss. Kat makabulan ama idestino iti adayo. Apay kastoy. Sabali ti agparparik na kanyak. Batyam, ti bagbagakan ka, Bernadette. Adda pagluklukwan jay asawam a babae. Nanang, ado ti tao di ti palengke. Ngam kastakit din ti bagbagam. Gamutay so tipod na. Apay, baybayam aluklukon na kalatan. Adamot kan kanilari nulukwan na. Nupod no ngay nga da babae na. Anya ti aramidam. Diyak ka mo, nanang. Diyak kaya ta panunutan dayta. Diyak kaya ti ma-stress. Grabe ka, pare. Kasanom anaaramid ka ni misis mo dayta? Diyak nga rod mo pare. Kasano nung maamuan na asaan ka talaga ana idestino iti adayo? No di kat sikatin ng pili ang maidestino iti adayo. Gapukin ni Jessa, pare. Nasingpot ni Bernadette. Isonti kasi singputan nga misis, pare. Angam, sika gun-gun dawayam dayta, akin nasingput na? Agtal na ka man pare. Basta naragsakak no makitkitak ni Jessa. Anya? Kat no agdamag kan ka ni Bernadette. Ibagam nga awan amom ditoy. I miss you, darling. Diti unag Jessa. Abangan no adda makakita ka data dito rar. Anya kumanod da makakita. Apay, ibain na. Saan matakas ta? Ngam amamot nga dasawak. Mailiwak ngamin unay kan ka. Anya ti kayat mo kanan, ha? Ilutok para kan ka. Saan ka nga agbabawi nga umay agyan dito'y apartment ko? Diyak makaturog. Gapo itimbaga ni nanang. Saan ang maikat dito'y panunot ko? Nga adda babae ni Larry. Nagsakit ang panunutan. Hindi pa'y lang. Naaklon ko matkit din. Ano agbirok man iti sabali a babae ni Larry. Awan ti maramidak. No pa'y nasakit para kanyak. Talaga nga ta. Nga adda babae ni Larry. Anya, inawagan na kan ni Larry. Saan pa'y nanang? Busy siguro. Bise iti babae na. Ni nanang mad. Tulungan na kiting agluto. Tani, mabisinan dagiti ubing. Di mo yaw awan ti saritaan, Bernadette. Ta seryoso na ito. Nanang,
Anya ko mati maaramidan tayo. No addaman babae na. Siyak ti makisarita kan kwa na. Ibabain ko day chay alalaki. Pagsasawa. Darling, agreeing ka. Aldaw gaya man ha. Nakasaganan ti breakfast mo. Kasta ka din, darling. Umayak ti office yun inton madamdama ha. Tapay. Saan ka di nga agdita inton madamdama? Sana mabalin, Jessa. Oo, tapay asaan. Amo dagiti office mates ko. Nga adda na sawak. Mabutang ka? Jessa, panunutom ko mamati ka sa saad ko. Okay, fine. Ay, si kamanin ti masurot. Ngam, dayti ti tandaan nam, lover boy. Iti uray kaanuman. Saan nakto ama sinaan. Ay, nagrigatan ayat ti agitulog iti ubeng. Ay na, nagsusulpeng da. Nana, Saan ka di asikat ay katrabahuan ni Lare? mabigbig nakpay mo't gayam, nana. Ay, katuan Tasi kamot tikad kadwa ni Lare no agin inom kayo ije balayda. Wan nana, pudno da ita. Ay, kwa barok. Umay ka man dito, tadala damaga. Anya da ita, nana. Apay, pudno ka di ana idistino ni Lare iti adayo a lugar? Kwa, nana. Agdwa-dwa akad. Kalaat mat anayakar. Amangan ngamin kunak no adda pagluk-lukwan na babae. Ay, jak kayat ti makibiyang, nana. Pangaasim ko mabaraw. Ibagam ti pudno. Kaasi ngamin dagiti anak na. Kinapudno na, nilari ti nagpilit ang maiyakar, nana. Anya? Sige, inakon nana. Ay, mabitla ang barok at dapay damagag. Ay, di na akong inkaskaso. Pudno ti atap ko, may papankin ni Lare. Bernadette, pudno ti atap ko. Anya ti kayat yo asawan nanang. Naibaga kanyak ti kumpare ni Lare. Nga isukano amis mo ti nagpilit amay akar. Anya? Apay, anya ayat imbaga ni Lare kan ka. Kinunhana, nga inyakar da ka no. Iso ti nagpilit. Kaya't nasawan. At darason na. Nanang, di kay kumamat agpanunot iti kasta. Tapay kit din asaan. Naglawag, Bernadette. Lok-lokwan na kayo ni Lare. Nagalas ti ugali day diyay nga asawam. Agawid to lang tamakita na. Manon nga aldaw asaan nga imawawag ni Lari. Di na kami man laki numusta. Masapul nga agtignaya kon. Takwatak ti kinapudno. Awagak ni Lari. Makamuditan. Agri-ring ti cellphone na. Ngam apay adi na sungbatan. Jack sardengan. Aging gaitid ti na sungbatan ti awag ko. Hello? Babae ti simong bata. Hello? Panagkunak. Talaga nga adta babae ni Larry. Kumusta kayon, tatang? Si Kati Rumbeng ako mustaag balasam ko. Tatang,
Ada ka di problema yo kanilaray. Idi damo. Jackpot yan nga da babae na. Nga, idi inawagak ti cellphone na idi kalman. Babae ti simong ba? Ala, tabagbagak to ni Laray. Saan arumbang day tangar aramidin na. Masapa ka man yan, ama pan iji office yo. Mangan ka pa Nagkunakin ka apakibiyangam ti cellphone ko. Ha? Nakita nga yung mawag ni Bernadette. Sinong bata man niya? Larry, Kagurgurad akong ti pamilya. Larry. Panawan ka man langin! Saan? Di nagpanawan, Larry. Ikarkararag ko. Amalawlawagan ti panunot ni Larry. Nanang. Di mo sangitan day di alalaki. Urayom kit di panagawid na. Anya ti aramidan nyo. Agsaga na jay asawam. Am mo nak, Bernadette. Sabali ak no siyak ti makaungat. Maiturad ko ti pumatay. Nanang! Larry? Bernadette. Pakawanan na kuma. Agyaman na kiti Diyos. Tanag-awid kan. Ado ti basol ko kanika. Pakawanan na kuma, Bernadette. Wen, Larry. Napakawan kan. Ayan tinalaing alalaki. Nanang, agtalnaka ko. Ayan na! Agurigor ni Larry. Naglaingan. Itataag sakit. Sana lang mapanunot ti agawid. Nagngato ti gurigor na nanang. Salbag day ta lalaki. No saan pa ilang agimbag? Ipadoktor ko, nanang. Siyak day to'y Laray. Tatang, Ano tinapasamakan ka? diyaga mo, tatang. Una dagiti doktor. Ngawan mo ti makita da nga nyaman asakit mo. Tatang, Naduma-duman nga eksamen ti naramid da kan ka. Ngawan mo ti makita da asakit mo. nalabit at usa kong daytoy tatang. Tinaramid ko iti pamilyag. Saan ka kumangagsaw iti kasta, anak ko? Dusa kong daytoy, tatang. Ginamudan da nila kay mo, Bernadette. Ni nanang mat. Tila ibagbagayo. Kahit apay nga raw, asaan da makita ti sakit na. Kumot-kutong matlatan. Kasaritam, jay babae na. Anya, Kasaritam, apaimbagan na nila kay mo. jak maaramid day ta, nanang. Bernadette, awan dakas na lukas ta ti arabitam. Mapan ka itayan na. Takasaritam itinalapat. Anya ter aramidam dito ruwar ti appointment ko? Sa anak nga umay makiapakan ka. Imayak, kas may sa agayam. Sikat ti asawa ni... Wen, siyak ti asawa ni Larry. Masakit. Kanayon nga isublimi ija ospital. Kasyan na kami kuma a pamilya na. Nangro na dagiti babasit pa nga anak mi. Anya ti kayat mo asawan. No adda inaramid mo. No apay akas jay ti kasasaad ti asawak ita. Pangaasim. Pagimbagam kuman. Pakawan humon kadagiti nagbasulan na kan ka. Nasaktanak mat iti inaramid nila ni. Gaputa inayat ko mat iti napod na. Agpakpakaasi akan ka. Paimbagam kumati asawak.
Nagpadataan na sakitan. Nga panunutam ko dagiti anak na. Kunaklaki din na saan ka nga umimbag pa'y, pare. Marik na ka pumikpig sa akmatan, pare. Nasaya at no kasta. Tapno makasublikan iti trabaho. Wan nga rod, pare. Dakkelan ti gastos ni Bernadette kanyag dito ospital. Natangan ako na nakaidalatan. Kahit kasano ngay ni Jessa? Bye-bye amon tayo siya, babae. Diakon kaya tagpasol pa eh. Kasano no makisinobyan manangkin ka, pare? Saanan, pare? Diakon lukwan ni Bernadette. Pudnoti ko na midi. Manmanoti kaski ni Bernadette nga asawa. Nasingpat. Kan talaga man nakawat. Talaga ka di akabaulamon ti agsubli iti trabaho? Wen bakit? Nakasukat akon. Napigsak maten. Kinapudno na. Idi imbagam akabaulamon ti agsubli iti trabaho. Adda imapay nga amak kanyak. Amangan ngamin no. Ni Jessa ka diti pagbutbut ngam. Kasano, nagkita kayo manan. Saanin ang mapasamak deta, Bernadette? Diakon kaya tagbasol pa'y. Sapay ko ma. Tatakdaram day nga imbagam. Di ka madanagan. No kas pangarigan tagkita kami. Kas may salangin na gayam. Bernadette! Ninanang mo. Bernadette! Apay nanang! Laray baraw. Nanang, Ay na, agan-anad ka ha. Amang ano adan tumanen mangasingken ka. saanin nanang? Nagbalbaliw akon. Diakon ululitan pa'y tinaramid ko ide. Sa payla ko ma, tamatong palday ta akaren. Takaasi ti pamilyam no agaramid kamanan iti maday. Saan apagduaduan ti kaadda dagiti pakaigapuan ti panagbasol ti tao. Ngamliklikan tay kuma, tapno saan nga iso ti pakadadaelan ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysa apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iti Inkay, Panang Tarabay.